ndi mwara umetie ekitendo kelimono group nere ya chairi na kwana abune group ya kabire boda boda yito yara umetie kitende ekimono na ndi bake nonya no yo monaro rorokoro kwa oyo monaro ochite kurwa orora gache timu yito oakirwa maboka ya abunire ne timu eri intwe bune timu omonto sareti oso gose omoneno no sareti akoro kuchuma chuma nere advisor ye governor ninje commander chumo yesa uri advisor ye governor akantebira ngora kono governor obeire governor onde bwensi tayo kosugumwa governor kono buna chakiro mondo ngomukwani ali mechando teyo nabotoko mukwani ngora gose nabantu bamwe abo bono gankare igatoko mukwani ngora yani gichanto mutangare nda sako enda lakini ngora toko genda bono akantebira ngora to boise kusali chikure chichia chachi nyinge na nde chine kujichire gocha lakini bono ntake toko tebi bwana chuma akinya sauri oligoro abalisi bana mwantebeti lakini ntake toko sabanya sauri oligoro na tiani de bosibwe TV nchirende yonse onye kasese tariko genda nchirende yonse teyo abantu mwensi pie naomba hii mkono nimeinua mandugu sangu kutoka Migori Siaya o Mapei Kisumu Nyamira Kisii ile kitu tutafanya ofisi ya pass ifunguliwe yani mnachua kwamba tulienda tumezunguka Kenya hii ofisi ya pass kufunguliwa tumeenda kwa county kwa regional commander mwenyewe amenawa mikono tumeenda paka Nairobi wamenawa mikono kwamba ni siasa kama ni siasa si tuifungue kisiasa ifunguliwe kisiasa kitu kingine kwa hivyo babangu akishikwa na patiana wiki 2 baada ya wiki 2 na waomba Nyanza msima ifungue ile ofisi iko Kisii hata namuomba gavana asingilie nitaifungua siku hiyo nitaifungua aone kama imefunguliwa kupembeleza na imetosha kaki ntwebere na timono ofisi yesiekire igere eyane yewenda yesako yo asabana bana bako operate kurwa baro siri milioni isano ibere milioni echinga ichigo chia na oyo ko yesieka nga no soro nkiako yesiekera mwisho chakula iko ya kutosha kaki ganda baboria bari tuwale ngenga andura kere tibuya